56 edizio, mundu osoko abesbatza distiratsuak, korukantaren sustapena, hainbat belaunaldirengan eta herri oso baten sustengua. Abesbatza kantuaren Europar sari nagusian parte hartu zuten, 5 abesbatzekin ekin genion duela astebete. Eta azken 4 egunotan berriz, 14 abesbatza hautatu izan dira lehian. Ganbera abesbatzak eta ahots taldeak. Guztion entzumenak gozaraziz. Saio honetara bildu dira horietatik guztietatik nabarmendu direnak. Amaiera, saioa, gaur Tolosako abesbatza lehiaketaren 56. edizioko palmaresari irudia eta ahotsa eman eta abesbatza saritu ez gozatzeko eguna. Ongi etorri Euskal Telebistako emankizun honetan bat egin duzuenok eta ongi etorri noski Tolosako Leidorren biluzareten koruzale guztiok. Ongi etorri, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de clausura de la 56 edición del Certamen Coral de Tolosa. Indonesia, Ukraine, Germany, Austria, Estonia, Venezuela, Latvia, United States, Sweden, Japan. The world of choral music joined at the 56th edition of the Tolosa Choral Contest. 9 coros de cámara, 5 grupos vocales. En total han sido 14 los coros internacionales que han participado en esta 56 edición del Certamen de Tolosa, a los que podemos sumar los 5 que participaron hoy hace una semana en el Gran Premio Europeo de Canto Coral. Dispongámonos a disfrutar de lo mejor del certamen de este año. Es hora de dar imagen y sonoridad al palmarés del 2025, aquí en el escenario de Leidor. Eta aldez aurretik bide honetaraino iritsi gara noski babesleen eskutik eta ere aitortza. Tolosako ekinbide etxearen izeneko eskertza eta aitortza Eusko Jaurlaritzari, kultura eta hizkuntza politika sailetik, Espainiako gobernuari, kultura ministeritza INAEMerekin, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Tolosako udalari, Kutxa Fundazioa, Tolosa Gasa, Tolosako Energia eta El Diario Baskori. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las instituciones que hacen posible este acontecimiento. Su apoyo firme y constante no solo respalda la continuidad del concurso coral, sino que también reafirma el valor que todos otorgamos a la cultura como motor de encuentro y desarrollo. Gaur geurekin dira amaiera ekitaldi honetan, Eider Mendoza, Gipuzkoako ahaldun nagusia, Andoni Iturbe, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordea, Urkiri Salaberria, Eusko Jaurlaritzako kultura ondarearen, jabetza intelektualaren eta lege gordailuaren zuzendaria. Mari Jose Telleria, Gipuzkoako Aldundiko kultura ondare zuzendaria. Andu Martínez de Rituerto, Tolosako alkatea. Ander Raizburua Kutxa Fundazioko zuzendari nagusia eta Kepa Goikoetxea, Tolosako ekinbide etxeko presidentea. Epaimaiaren ebazpenak ere egin du galbaia gaurkoari begira, so let's announce the jury members. Ambros Txopi, Esloveniakoa, Bent Olen, Suediarra, Bernie Sherlock, Irlandarra, Dario Tavia, Italiatik, Oleksiy Samritsky, Ukrainarra, Aira Birzina, Letoniarra, eta epaimaiko lehendakaria, el presidente del jurado, Tolosarra, Enrique Azurza. It has been a great honor on behalf of the organizing committee of the Tolosa Choral Contest to have you all here during these days. This meeting, already part of our cultural identity, brings together voices from different parts of the world to celebrate what unites us beyond borders, music and choral singing. Y sin más preámbulos, pasamos ya a dar a conocer el fallo de este jurado en las diferentes secciones y modalidades del concurso. Aipatu epaimaikideen ebazpenean oinarrituta, has gaitezen bada, sariak banatzen. Entzulegoaren sariarekin ekingo diogu gaurko saio honi. 501 baleko boto jaso ditugu 4 egunotan zuen balorazioak jasoz. Lehiaketaren antolatzaileek eskerrak eman nahi dizkizuete aurtengo edizioan El Diario Baskok eskaintzen duen entzulegoaren sariaren online bozketa egiteko erakutsi duzuen interesa eta harretagatik. So, first of all, let's announce the Audience Award. Con 501 votos válidos y tras la puntuación derivada del recuento de los mismos, el coro ganador del premio del público patrocinado por El Diario Vasco corresponde a Sonat Box, Alemania.
Saludamos también a su director, Justus Merkel. Escuchemos, disfrutemos la obra seleccionada para celebrar el premio. Saritu izana ospatzeko hautatu duten obra, Even When He's Silent, Kim Andrea Arnesenena, zuekin Sonar Box.
Eta sariaren saria zozketa. Entzulegoaren sarian bozka emanez parte hartu eta zozketan Euskadiko Orkestraren 2025-2026 demoraldiko 2 abonu irabazi dituen laguna, Javier Gutiérrez da. Javier Gutiérrez. Por cierto, hori da ez da eguna. Javier, hemen zaude? Estás aquí? Ai, segundo, pasoriona Javier. Baina aldi berean, eskerrik asko, Javier. Cierto que este año va a ser una entrega del premio del público muy especial, por sobre todo quién lo va a ejecutar. Es Juan Magoñi, en reconocimiento a sus 40 años de colaboración con el certamen en su calidad de corresponsal de El Diario Vasco en Tolosa. Juanma, mesedez, batu zaitez, agertokira geurekin saria banatzeko. Eta zoriona, Juanma, bereziki orain erretiro hartu duzulako, esa jubilación bien merecida, Juanma. Eskerrik asko, Juanma, beti egin duzun lan horregatik. Ahots taldeen sari banaketari ekingo diogu segidan. Pasamos a la entrega de premios de los grupos vocales. 2 urteroko maiztasunari eutxiz, ahots taldeen lehiaketa eginda aurten ere bai. 5 ahots taldeek hartu dute parte bertan, eta jesuitinen elizan naiz hemen, Leidorren eskaini dizkigute beren musika erlijioso eta profanoko kantaldiak. Comenzamos con la modalidad de grupos vocales música sacra. Tercer premio, 3. saria. The third prize goes to Enker, Suedia. Eta eskainiko diguten obra, Magnificat, Andrea Gabrieli egilearena.
Ahotxe taldeak, musika erlijiosoa, bigarren saria, segundo premio. Second prize goes to Sonat Box, Germany. Justus Merkel jauna, zezendaria bertan dugula, orain eskainiko diguten obra Rudolf Mavesberger egilearen Herr Liede doch mich da. Zuekin beraz, Sonat Box.
Ahots taldeak, musika erlijiosoa, irabazlearen puntura iritsi gara. Primer premio. The first prize goes to Svanholm Singers, Suediatik. Zuzendaria, Sofia Soderberg. Eta eskainiko diguten obra, Ned Webster, Solik Rader, Gret Pedersen egileak moldatutako obra. Tack för
Join on the stage. You can join them together. So we are asking now the three conductors, well, the two conductors and a member of the first choir of the surprise to join at the middle of the stage. Please, so Sophia, just join us. Eta sari banaketa honetan, eta hotxe taldeen sari banaketa honetan garaikurra bera emateko eskertuko nuke. Kutxa Fundazioko zuzendaria Ander Aizpurua geurekin. Ander Aizpurua jauna, Kutxa Fundazioko zuzendaria. Pasemos a continuación a premiar a los grupos vocales en la modalidad de música profana. Musika profanoan lehen hiru sarituak zein ahots talde izan diren ezagutu eta haien ospakizun interpretazioak entzungo ditugu segidan. Tercer premio, hirugarren saria, the third prize goes to Svalholm Singers. Batu dadila zuzendaria Sofia Soderberg ere. Eskainiko diguten obra, Leidin Okar Alra, del autor Yalmar, con arreglos de Philip Barkudarov.
Ederki, hotxe taldekin jarraituta, musika erligiosoan, bigarren saria, segundo premio. The second prize goes to Sonat Box, Alemania. Justus, it's showtime. Justus Merkel. Bigarren saria ospatzeko Franz Schuberten Die Nacht eskainiko digute.
ahots taldeetan, musika erligiosoaren palmaresean irabazleen gana iritsi gara. Primer premio, the first prize, goes to Encore, Suediatik. Y el coro sueco nos va a ofrecer una obra de Hugo Alfen, ya lo voy a acertar, Jungfrun har gar i ringen. So, suekin beraz, encore. So please, we'll ask now again, Mr. Merkel, Mrs. Soderberg, just join us on the middle of the stage, eta saria banatzeko berriz, Tolosako alkate jauna, Andu Martinez derritu erto.
Erki, una iritsita, 10 minutuko HDN tartetxo bat hartuko dugu segidan. Nos quedan por entregar los premios de los coros de cámara y dar a conocer el ganador del Gran Premio Cucha, al coro que mayor puntuación ha recibido en esta 56 edición del certamen coral de Tolosa. Antes, realizaremos un breve descanso de unos 10 minutos. Let's take a little break of 10 minutes before continuing with the award ceremony. Thank you. Solo he perdido 2 primeros.
vas para allí, tienes que hacer un montón, llegas a casa lloviendo como hay por allí. Las corridas, ¿sabes? Ya no hay tanto vacío. No lo ponen, pero ya no hay barra. Ya está mucho. Donde está más. Puede ser un frío. Uno que estuvo con le vi aquí que vino de un sigue habiendo problemas. Ahora hay muchas cosas. Nosotros cuando viajábamos era como mucho. Aquí al final si luego pasáis aquí a la noche, ahí está. Entonces, de prensa.
realidad. Bueno, yo no sé, claro, de afirmación, para hacer una foto de papá, porque con las dos más tiempo y los están corriendo no esperan. Son entrenamientos de directo. Ellos nos tienen. Es que ya no iban a los mayores y a los pequeños no porque lo que tú llamas. Pasa que la mochila en la ventana radio los tienes más tiempo. Aparcas en el exterior.
Tok, tok, tok. Bagatoz bueltan, eta bueltan gatozen honetan atzera berriz ere, zegoen butakak eta eserlekuak berriz ere eroso hartu, eta jarri dezagun lehen esan dugun bezala, ez da? Ganbera abes batzen sari banaketa horrekin. Sí que continuaremos ahora, tal y como hemos anunciado, con la premiación de los coros ganadores, de los premios correspondientes a los coros de cámara, pero queremos empezar esta segunda parte del acto con un momento entrañable, con un gran agradecimiento a la figura más visible de este certamen a lo largo de los 39 años en los que lo ha dirigido. Un hombre de la casa, a la que llegó antes de ser director para hacer de voluntario y lo que hiciera falta, porque ese era y es su espíritu. Este es su último certamen como director, pero aquí le vamos a tener participando muchos años más, o por lo menos eso esperamos. Luis Miguel Espinosa. Mesedez, Luis Miguel, Luismi. Y le hace entrega del ramo su sustituto, Xavier Ormazabal, de discípulo a maestro. Ongi etorri, Xavi, eta zorionak. Al que siembra, ereindakoak horixe, usta izaten du. Bien, pues reanudamos entonces la clausura con los premios correspondientes a los coros participantes en la 56 edición. Me he emocionado. Eta eskerrik asko, benetan, zutituta gainera hau guztia horrela egiteagatik. Modalidades de polifonía y folclore. 8 izan dira urten, geurean aritu diren ganbera abes batzak, haien kantagintzaren berri eman digute eta geurea ere era miresgarrian interpretatzen jaken dute. Comenzamos con la modalidad de polifonía. Tercer premio, 3. saria. The third prize goes to Choir of Delmont University of Music. Ann Koller dute zuzendaria. Interpretatuko diguten obra Caroline Schauren, Alemand. To the side, to the side, to the side and around, through the middle and the side, to the side, to the side and around, through the middle and the side, to the side, to the side, to the side, and around and around and around and around and around through the middle. To the side, 2, 3, 4, and the 5, 6, 7, 8. To the midpoint, 2, 3. Left side, 5, 6, 7, 8. Around and 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 around.
Erkin, bada saile honetan, bigarren sariari begira jarri behar dugu. Ganbera abesbatzak polifonia, bigarren saria, segundo premio, the second prize goes ex aequo to these both choirs. Bi abesbatzek partekatutako bigarren saria da. Batetik Japoniako Yumekan Choir eta bestetik Letoniako Youth Choir Valsis. Azken hauek jaso barretxego azteko eta behin beren kantua eta noski txaloa jaso dezaten. Youth Choir Valsis. Letonia. Zuzendaria, gauden. Eskerrik asko. Intz Teterovskis, jauna. Oitakre, Leonardo dreams of his flying machine. Yeah, it will be Latvian lullaby, Guli Guli, Mazais Shmuli, in sign language.
Gauzatxo bat, gustatu zaizue aurrez guk gidoian geneukan kanta eta iragarri dugun Leonardo Teams, bada, ura hemen ez, baina behar bada, bazkareitan gau zerkausian biltzen garenean anaterako diego. Digo que la comida coral quizás se la saquemos. Bueno, bigarren sari hau partekatu duen beste abesbatza agurtu behar dugu. Japoniako abesbatza da, Yumekan Choir. Zuzendaria Naoto Aizawa. Y nos van a trasladar a ese atardecer, a ese anochecer, Iluna Barra, Twilight, Yugure, Toyota Chuchida.
Eta bigarren sari bikoitzonen ondoren gatozen, ganbera abesbatzan, polifonian, irabazlea ezagutzera. Primer premio. The first prize goes to Delaware Choral Scholars. Ameriketako estatu batuetatik. Agurtu dezagon Paul Head zuzendaria. Y escucharemos la obra Fair in the Heaven de William Harris.
abes batzak polifonia sailan izan dute, kantu bat behartua zena eta ura bera ekarriko dugu orain geurera. Conocedores de que tenemos a Javi Busto hoy entre nosotros un año más, es su Ave Verum, el que a continuación va a interpretar el coro Delaware Choral Scholars. Ave Verum, Javi Bustorena. Well, yes, the price is the word. It's now. Yeah, that's it. At the same time, for the choir, Javi Busto is just here on site. Mr. Javi Busto, the composer. Lovely, brilliant. So we'll ask now the three conductors to join us here on the middle of the stage. So please, Teterovsky, Saisawa, Mrs. Kuller, and of course, Mr. Hurt, join us on the middle of the stage. Thank you.
Saria banatzeko geurekin da Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Ondare zuzendaria Mari Jose Telleria. Y vea si los volveremos a aplaudir. Pasamos a continuación a premiar la modalidad de folklore. Euskal kanta eta musika herrikoia sailean, hiru sarituak zein abesbatza izan diren ezagutu eta noski haien ospakizun interpretazioak entzungo ditugu segidan. Tercer premio, hirugarren saria. The third prize goes to Youth Choir Balsis. Zuzendaria, Intz Teterovskis. Eta jarraian entzungo dugun lana, Gula Meitina, taldeak berak egokitutakoa.
Honen bestean beraz, esan da bezala, Youth Choir Balsizen emanaldia eta gero, bigarren sariaren bilagoaz, Euskal Kanta eta Musika Herrikoia bigarren saria, segundo premio. The second prize goes to Jumekan Choir, Japan. Atzera berriz ere, zuzendaria geurekin, Naoto Aizaua. Eta Toyotaka Tsuchidaren Warabe Uta, eskainiko digute.
Euskal kanta eta musika herrikoia, irabazlea, primer premio. The first prize goes to Delaware Choral Scholars. El director Paul Head. Y en esta ocasión nos van a ofrecer la obra Death Came a Knocking, Paul Rondinek moldatutako abestia. You know that death came
Choral Schoolers se presta a preparar su siguiente interpretación, precisamente de la obra obligada en la modalidad de folclore de esta edición del certamen coral de Tolosa, nada más y nada menos que Arroxa Lilia de Pablo Sorozábal. Bide batez baita ere, Eusko Jaurlaritza saria jasoko duena euskal kantu baten interpretazio finen, egokien, onenari. Beraz, guztiokin Pablo Sorozabalen Arroxa Lilia, Delaware Choral Schoolers.
So first of all, you are going to be awarded now for that Basque lovely song that you interpret here. So, Kepa Goikoetxea, mesedez, Tolosako ekinbide etxeko presidente jauna, datorrela, aitortza hau egitera, Eusko Jaurlaritza saria, Euskal obra baten interpretazio honenari. And now we will appreciate the three conductors, Mr. Aisawa, Teterovskis, and of course, Mr. Head. Just join us again on the middle of the stage. All the three conductors, yeah, okay. Nice one. Beste biabez batza zuzendariak, ezker eskubi hemen gabiltzen, el tikitaka, donde los tenemos. Hold on. Sari banatzaile lez gaur Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburu ordea, Andoni Iturbe. So, yeah, that's it. It will be much better, easier, and of course, we will celebrate it. Just, Delaware, please, hold on and stay there. Porque para cerrar la entrega de premios de esta 56 edición del certamen coral de Tolosa es hora de dar a conocer el coro ganador del Gran Premio Kutxa. Aurten Tolosan eginda abez batzak kantuaren Europar sari nagusiaren finala, joan zen igandean hemen Leidorren bertan berebiziko maila eman zuten 5 abez batzek eta Letoniako Youth Choir Kammer izan zen garailea. Datorren urtean, lehiaketa hori bera 2026ko apirilean Esloveniako Mariborren ospatuko da, analituko dira lehian, aurten Maribor bertako Arezzo, Italia, Varna, Bulgaria, Jurmala, Letonia eta Tolosako bertako lehiaketen irabazleak. Garaia beraz eta honen bestean Tolosako irabazle nagusiari aitortza egitzeko. Let's announce the main winner of the Tolosa Choral Contest 2025, the winner of the Kutxa Grand Prize. Eta etxera beste txapela bat eramango du beraz, el coro ganador del Gran Premio Kutxa 2025, irabazle nagusi, Delaware Choral Scholars.
lehen sari hau ospatzeko hautatu duten obra, Laudate Dominum, Levente Jon Josirena. Bada, sari nagusionen aitortza egiteko garaikurra eskainiz, geurean da Gipuzkoako aldu nagusia Eider Mendoza.
close. Hold on. Preguntaba a ver si podían ya despejar, y no. Badakizu ez, ze pozaren pozez dotore izan den edizio berri baten gailurra da hauxe Tolosako abesbatzaileak eta bere ondarrera iritsi da, hau esan da, aprobetxatu nahi dut orain, esateko gaur arratsalderako iragarrita zegoen San Francisco Elizako kontzertua bertan bera geratu dela, beraz, hemen bukatuko da lehiaketa. Digo que se ha suspendido el concierto que estaba programado para las 7 de la tarde hoy en la iglesia San Francisco. Queda suspendido ese concierto final del certamen. Koru kantaren mundua Euskal Herrira, Tolosara begira izan da egun hauetan guztietan, eta nola ez eskerrona adierazi nahi dizuegu, bertatik bertara zuen berotasuna erakutsi diguzuen hoi. Eskerrik asko, babesle guztiei ere. Eta zorionak, Tolosako ekinbide etxeko antolakuntza talde zoragarriari, aurten azken urtez gainera, eta hemen zuek txalotu eta aitortu dezuen bezala Luis Miguel Espinosak zuzendu duen talde bikain hori. Eskerrik asko, gracias Luismi por tu dedicación, profesionalidad y trato exquisito una vez más. Agur jaunak kantatu zitsiko dugu ekitaldia. One last song, the traditional farewell song of the Basque Country, conducted by the president of the jury, Enrique Azurza. Enrique, mesedez, batu zaitez agertokira.